nizere ko utagiye kunyigisha uburyo ngomba kwitwara mu rukundo rwanjye. Mani guca inyuma umusore ugukunda unakwizera nka Liam nicyo kintu cy'ubugoryi ukora muri ubu buzima. Si hari amaboko mbonana Hariho akagombye kuba ufite se. Okay. Rero ugomba kumenya ko njye ntari marayika. Ndi umuntu kandi ngira amarangamutima. Rero rimwe na rimwe mba nkeneye umuntu mari irungu. Hako ntabwo gukwiye kuba uri kwiyongereza ubuzima hejuru y'ibyishimo bitamara n'iminota 5. Wowe ibyo ndimo ndavuga ntabwo uri murabyumva. Ngaho nyine tuma mbyumva. Man undi mwana nta nubwo ari iwabo. Yagiye mu mahanga gukora ngo yubaka hazaza. None nawe nk'umukunzi we dore ibintu wirirwa umukora. Nora. Liam ntabwo ari inaha. Kandi urukundo ntabwo ruca muri screen ya telefone. Ngo ruguhobere, rukube hafi mu gihe ukeneye umuntu kuba hafi. Ariko iyo ngo ntabwo ryagakwiye kuba urwitwazo rwo guhemuka. Liam aragukunda, arakwizera. Sinekereza ko wagakwiye kumuhemukira gutya. Umuca inyuma ugira gute uramuhisha ibi byose. None uraza kubimubwira. Nta nubwo njye mvugana nawe ariko ibyo urabizi neza. Ibi ndi kubikubwira Jose nk'inshuti yawe. N'undi muntu uwo ari we wese wakakugira inama. Hanyuma njyewe ngiye kuki utari kumva uruhande rwanjye. None se basi nimba bikubangamiye bigezaho wagerageje ukamukatira. Kuko n'ukuri ibintu byo gukora bizamubabaza. Nako mwembi bizabababaza. Ibyo bireke Shumi ntabwo byoroshye. Ndamukunda kandi ikindi amfasha byinshi mu buzima. Rero ntabwo napfa kumureka gutyo gusa. Wow. Ibintu bikora ni bibi cyane. Kandi n'ukuri bizarangira bikugarutse. Nawe wigumye kunshira urubanza nkaho nta kibugira. Ntabwo navuze ko nta bibi ngira. Ariko byibura muri byo ntabwo harimo kubabaza umuntu ubizi neza ko nkunda.